video anyar cai. Gawat nucan subscribe heula tuh, di like, di komen, di share, gaskeun. Wilujeng nonton. Kelakuan si Hade bro, Arisya waras. Ya. Kalakuan si Hade bro, karena aing lotik disusul bae. Ini kan aing di teangan. Arisya waras. Kelakuan si Hade neng, posting foto di Facebook, bugil, seksi, pingping kajele, susu kajele. Arima di komen kula laki, sajam sabraha. Jawabna, komen yang sopan dong mas. Arisya waras. Ya. Kelakuan si Hade bro, pagawan mabok, sholat tara, ari cita-cita yang masuk surga, Arisya waras. Kelakuan si Hade bro, hari ditagih hutang, ngomongnya can boga duit. Hari update status, jalan-jalan nggak mampu, Arisya waras. Kelakuan si Hade bro, aku nak kaya, imah mewah, jalan-jalan tiap minggu, hari berobat, pakai BPJS, Arisya waras. Kelakuan si Hade bro, dinas status so alim, hari dina timbok, minta pap tete, Arisya waras. Kelakuan si Hade bro, harapun aing ngomongkeun batur, ari jeung batur ngomongkeun aing sia waras. Ngana bangka dada kong ba jumping Kelakuan si Hade bro, cena bebenean geus teu dihargaan, tapi masih we bertahan sia waras. Ya. Kelakuan si Hade bro, motor rusak di Hadean, bikang Hade di ruksakan, Arisya waras. Yeah! 2, 3, Kelakuan si Hade bro, ka warung nyatu gorengan 5, ngakuna heje, Arisya waras. Yeah! Welcome to DJ Rizky. Kelakuan si Hade bro, itu ngelepus juga kereta, ari meuli tara, nyopotan we nu aing, Arisya waras. Ya. Si Hade, si waras. Goblok, kamu goblok, begitu. Kelakuan si Hade bro, awewe menolak laki alasana, kamu terlalu baik buat aku, bacot, Arisya waras. Ya. Kelakuan si Hade bro, ngomong nama selamat hari ibu. Ibu kaulah segalanya, ibu kaulah bidadariku. Giliran suruh ke warung beli masi, keheula tuh mak, Arisya waras. Ya. Kelakuan si Hade bro, kena aing teu beuki wudud, terus dibilang banci, Arisya waras. Ya. Kelakuan si Hade neng, ngomong mah jangan pernah tinggalin aku. Ari mah si anu ninggalkeun aing, dasar betina sia waras. Ya. Ari. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kelakuan si Hade bro, geus buku tulisan lawang alpa didorong, gunakan kalah ditarik, Arisya waras. Ya.
Kajen kasar ke emangna kata goblok kayak halusna. Goblok gitu. Arisya waras. Kelakuan si Hade bro, buka sosmed pakai ujar kebencian, pakai nyebar hoak di segala. Arisya waras. Kelakuan si Hade mang umur geus kolot, pagawean molor, aya cewek liwat di huitan. Batur mas bangun ieu mah siapa keur bangun tidur. Aisyah waras. Kalau temenmu masih ada yang bahas cebong kampret lagi, bisikin aja. Diem lu anjim, omnibus law aja lu nggak ngerti. Jangan sok ngegas, gak gitu caranya ngeritik. Aisyah waras. Ya. Kelakuan si Hade bro, duit rakyat di kanan. Arisya waras. Ongko ditonton, tapi ente subrek. Aisyah waras. Ya, atur nuhun. Sakieulah atur nuhun terus nonton. Pepeje ulah diambil hate, da ieu mah saukur hiburan. Penghilap. Subscribe, like, share, komen. Dan kunjungi juga halaman Facebook Pacai Project. Instagramnya naon Instagramnya? Pacai Project. Pacai Project Instagram oke. Follow. Tunun. Pacai.